kadi ko toli Front républicain pour des actions patriotiques frappe. Nde ɗo ko asewe 23 lewru Jowaɓurnum hitande 2026 luje 2 e 26 dañande noon mi falji min 25 mi direct Aliou Pay kum bonkori no rectifia mi on fowde na kanko tum wurtan ɗollan ko tawta kon ko ɗum mi tori on yo waɗanan tuma mi falji wo tuma ɗengal angal morti wo wurtanela awaray natuɗo wo no andi ko waɗete kon aray sendite yewtere nden waɗum berkoy koye moƴƴa John Koko monsieur Tola wi Abdoulaye Diallo on jarama ko to Tola tanala ton wi GTB Mamadou Mumini Pita Bari inni GTB kono waɗa fandi ɗon mi famali Muktar Ba yaren Fouta excellent weekend. Oui, excellent weekend à vous aussi. Yes, sir. Boss, how are you doing? Doing kako going? Yeah, how are you doing, sir? Nasiru Ibrahim, I'm doing fantastic. How about you? Doing good, hopefully. Sarata Maturi, elle est très régulière. Sikideko elle, parce que Msiki Sarata Kodebo. Merci beaucoup pour votre fidélité, madame. Umaru Bella, God bless you. Fala Wideko, God bless you. Yeah, God bless you too. Alpha Diallo, Ibrahim Asso, Nori Koba, Yai Faibe Mariam Ba, Hanem Domado Khabar Fotudo. Donc aray kala natuɗo simini non kabar fotuɗo ko fotuɗo voilà ɗum tumi watan yetade taw par contre ɓe mari kadi habaruji aray ɗi tawata nafo yiɗata ɗi namgol par rapport e immigration on États-Unis. Lamarana Diallo, hi bro, nice to hear you again. Hi, nice to read you again. It's always a pleasure. Malal Diallo, bonsoir mon koto. Bonsoir côté zere kore msikide malal ko zere kore woni mi wuro robe zere kore ben fo mi wuro Mamad Ba Banque Mondiale banque on don ka gar camion zere kore non ka fore mi wuro mo don ko fore de be nata don ka fore ma ka siri are wonbe yede ben fo ka siri urama mi wuro don bobo e koto hadi paria koto hadi pari be nata rebe pari aɓe fu yurama mi yuro ɗon kombo kadi mi anditi ɗon e coxerɓe ɓen ɗon num modi kala coxerɓe wonɓe ɗon ɓen fof on yurama hande ɗo mi yaha berse dugu pari mi yewro kadi ɓe farana ɓen ka sarto leɗɗe mi yuro ligne kankan on ƴolon alseni ara yurama alaji alseni de to min alseni alaji alseni alaji juma timbi madina ara salminama kala wonɓe ɓen ɗon coxerɓe ɓen ligne telimile kañum kadi salminama mi wuro kadi ligne laɓe on ɗon koto Moussa mo lamu dara ara salminama koto wuri Zakariaw ka dispensaire salminama ande ɗo de ko camionnaire ɓe moni wurade ɗo andi noon ɗe inde ɗe moni jonire ɗo woɓɓe ara yandaɗe few woɓɓe nanalinde majje mi wuro kadi imoɓe am ɓen Alain Delage mi wuro Nduru Amadou Nduru Baylo modi kala on momi yeggiti ɗo e kala on momi kala anduɗo lan ɗon mi wuri ko on fop mi wuro ligne ɗin fop mi anda Diallo ligne tedi mi lesi mo woda han joni ara miɗo yuromo ɗon. Mi wuro kañum kadi ɓe mamum ɓen
gar voiture mamum homɓe kañum kadi aray mi anditi ɗo ɓe dalabaɓen hande ko asewe haray ɓe yiwde kankalaɓe wonɓe yiwde kankalaɓe ɓen lumo kankalaɓe fi kala non kankalaɓe kadi no feere haray yette balde ɓen kankalaɓe fop salminamam ɗo andi ɗo no yawi fay ɓe weltoto ɗo moƴƴa yo miwroɓe kankalaɓe ɓen surtout non yette balde ɓen Balde Abdrahman, bonsoir mon frère Tolaba, bonsoir à vous. Kala yon tawata hebido 6 minutes. Mi do mari do landal. Ko hombo woni on nene mo ala ɓiɗɗo. Ko hombo woni on ɓiɗɗo mo ala nene. Ko hombo woni on ɓiɗɗo mo ala baba. O mari nene kono ala baba, e on marɗo baba kono ala nene. On nene kadi mo ala ɓiɗɗo. Ko hombo woni ɓen ɗon tato. Ko hombo kadi woni on mama sorojo. Tawɗo o wuridi e tantiraɓe makko ɓen tawi ɓen hino hecci mo. Ok, mi yiltito e landal ngal. Komboni on ɓiɗɗo mo ala nene. Kombo woni on nene mo ala ɓiɗɗo. Kombo woni on ɓiɗɗo mo ala baba. Ko hombo kadi woni on mama sorojo wuriduɗo e taniraɓe muɗum tantiraɓe muɗum ɓen tawi tantiraɓe makko ɓen no hecci mo. Komboni on mi fillito ngal landal ɗon par ce que ngal metti famude. Mama sorojo o wuridi e tantiraɓe makko ɓen, peut-être même jatiraɓe makko ɓen ɓe fof ɓe wuridi e sa'i goto, kono tawi ɓen tantiraɓe makko no hecci mo kanko. Goɗɗo ina ɗo joni kono ɗum wawi wonde wi waɗile few ko hombo woni on. Fillito lande ɗen. On ɓiɗɗo mo ala nene, on nene mo ala ɓiɗɗo, e on ɓiɗɗo mo ala baba. Ɓen ɗon komɓe woni ɓe. Kombo kadi woni on mama sorojo wurituɗo e tantiraɓe muɗum e sa'i goto, kono tantiraɓe makko ɓen tawi no hecci mo. Tefe moƴƴa ɗo yo wiide waɗali ma waɗata. Tefe moƴƴa si jabo ɗon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. wirɗe no hande ko asewe hawrituɗo nogay tati lewru jowaburu ndun e nder nde hitande guluje ɗiɗi e nogay e jeego. Hande ɗo hiɗen artude yewta ko feƴƴi kon e nder nde yontere tawde nden ko gibi tenen on ka wayruɗe yewtude ɓayiɗen andi e tenen mi waɗanno e daɓɓum pot ha hewti hande ɗo e asewe on fewdo ka mon e yewtude ɗo kon woni ka feƴƴi ka hoore windere ka tintini ɗon ka serkete kon ɗum feƴƴi lagine yiltitoɗen e ɗin ɗon ƴetten toɓɓe ɓurɗe hara e mawnude ɗen e nder ɗen ɗon non hara ɗen jogi ɗiɗi e kuntoy. Si tawi non hara en fottiti ɗo aɗa kon yetto Allah foto jarne mo konko tawta kanko woni ko newnani en ɗum o live meɗen hande ɗo mi faltaki hara yo juutu si arnon juutude hara fayin on yafotolan ɗo wiwɗen noon e yiltitoɗo ko feƴƴi kon e yontere nden kono woni hara ko feƴƴi e nder yontere nden en fuɗɗoray taw fi situation leydi meɗen ka sengo ka bange ngaluji économie on en ɗen andi en inni yon préparano crise ji tati wonɗi arde crise ka courant,
crise ka mbuɗi e crise ka carburant konto fewnda hande ɗo ñande no gaytati konto fewnda ka tawata woɓɓe ɗo fokkitima yehi ka nder nderi ɓe yehi ka fulasoji meɗen fi yawgol juuloya ton fi kala en ni ɓe wata ɓe yehi haɗa joni non kon ɗum woni ko yiwɗen kon woni ko tinoɗen kon ɗum kadi ara woni ko ɓogginte noon kon ɗo wonata ara toɓɓere men araner nden toɓɓere men ɗimmere nden en yiltitoto e yewtere nde Cheikh Yérim Seck yewtuno nden jonte seeɗa ɓaawo ɗo e nder majje ɗe tawata journaliste ɓe yalti yeddi e nder ɓen journaliste ɓe no woodi ɗum suudu Lamine Guirassy ineteno ɗum Adafo Média Espace France ou Espace Europe journaliste ɓe yaltuno ɗo waɗi yewtere nde ɓe inni o wowli ko wowli ɗon kon kono est ce que mo mari seedeji yo yaltini ɗin seedeji makko haray o fuɗɗike no yaltinde ɗin seedeji ɗo no yo addu seedeji makko ɗin fof enen kadi e yaltinay ɗo seede mo tawata ɓe yeddimo warin kanko ɗon o radio ɓa yalti yewtinde yewtere e yiiɗo kadi décision mo tawata hakke on haute autorité de communication mo tawata ko ardi ndun suudu ɗon ko ineteɗo Aboubacar Diallo nodditiɗo Yasin jammitiɗo Yasin ɓe itti ko ɓe innuno kon haadi heɓe ƴuppimo loyru kanko Lamine Guirassy ɓe ni hande kadi mo wawi wadde ko faala lagine andintinen noon ko hondetuma de yehi ha o inna o suspendama ko fewndo innuno ɗo e sa e leydi ndin dimbike lagine sabu ɗum ɗon ɓeyni ɓe suspendimo haray en yiltitoɗo ɗon kadi e toola no yewtuno haala yontere feƴƴunde nden ɗo fi ko on ɗum waɗi si kanko o inviti o wiyeteɗo Dadis Camara e on jonde maɓɓe e nder on émission maɓɓe ngaltintidal maɓɓe ɗon ɗum ɗo woni haray toɓɓe ɗiɗi ɗi jogiɗen ɗen kuntoye toɓɓe ɗen noon en yewta e sengo États-Unis sariyaji ƴettaɗi ɗin sengo ɗon e ɓe nattaɓe lagine neɓiraɗe noon woodi woɓɓe kadi wowluɓe ɗo e média kon ɗum woni ko yiwɗen ɗum aray ɗum ɗo woni ko jogiɗen ka kuntoye toɓɓe en yewtay kadi no gasa seeɗa fi Sénégal konko feƴƴi ton kon hankin kono haray na yen juutin en yewtay ɗon tu woni seeɗa no woodi haray mbaaju ko faaleten hewtinde jama on fiwata ellaji ɗin ɗuuɗu haray ko ɗe ɗo woni toɓɓe ɗe jogiɗen ɗen waɗen kadi du'a no wowirɗen noon haray noon en waɗay du'a men ara noon taw yettugol mo kanko Allah toromo yo hawrindinan e sawaba e koko mon e hewtude ɗo so hawrintinilan e sawaba e koko mon e yewde ɗo o hawrindinan onon kadi e sawaba ka jentitagol simi hawriti ka yewtugol onon kadi hawriton ka nanugol heɓa nafa ko yewti ko onon kadi heɓon nafa ko jentite ɗon kon si ɗiɗo no waɗi ara yettemo kanko Allah fota jarne mo sabu ara kanko woni ko moƴƴi e meɗen simi ar noon faljude faljinede fawñade feggade ma fayude ko tawata ko neɗɗo no andira haray o lellite tum wurtanollan famon konko acca ko ɗum ɗo haray wallidirten koko kafuɗen sina ɗiɗo fof ande ɗen mari gaño wiyeteɗo seytane taw ɗon o faaletake nde jonde ɗo nde feƴƴunude labira toriki Allah noon yo Allah lo'inmo yo Allah raɗomo ka jonde ɗo no raɗonomo ka lamateri makko yo Allah woɗɗin hakkude men e makko no woɗɗindir hakkude funnange hirnange amin ya rabbal alamin haray ka fuɗɗagol live meɗen on ɗo no mi wir noon haray hiɗen mari habaru foto ɗo eɗen anditi no woduno torinoɓe en du'a ɓe tawata haray min heɗintini on ɗo ko on ɗum wonno ko feƴƴuno kon e on audience maɓɓe ko on ɗum wonno ko feƴƴino e nden ñawore nde ɓe fokkituno wontirɓe sengo Europe mi waɗani on ɗo heɗiti ɗon yewtere maɓɓe nen tawi koɓe sengo Dalaba awa wiwɗen noon nden ñande wannoɗen on audio on heɗitiɗon ɗum ɗon e ACWR nden wiwɗen e talata wonɗo hikkude ɗon on no woodi heddiɓe ɓay ko ɗiɗo num wonno ko landi du'a ɓen ɓe tawata ko ndey yontere ɗon hikkore ɗon num e ɓe tawata ɓen ko ndey yontere wonde hikkude ɗon ko ɗum woni nde lannude nden ɗo haray noon ko ɗum woni ko feƴƴoy ka koot ton ko ɗum haray mi woni on e waɗande ɗo heɗitoɗo yewtere maɓɓe sabu ɓe fewti e moɗon ɓe fewti e meɗen enen jama on ɓe hewtini en ɗo yewtere alhamdulillahi rabbil alamin mi hewrike ɗo kala anowo e o live tola wonɗo présent e bak hay bakitiɓe ɓen e daaritoyoɓe après on e kuppoɓe ɓen on fof mom hewrike on mi lamdike siɗon e jam miɗo welti miɗo tawa e torinoɓe duwa fino arde ñawore hande on fof mo on waɗanilan duwa on jarama duwa on Allah jaabini min gayndali emo adduɗo men on kono Allah jaabini minen komin fulɓe Amérique ɗo min woni ko portojo addi men ɗo heɓaɗo ɗo wonnoɗo professeur d' informatique e yawɗo retraite kon addi men ɗo hande kono alhamdulillahi rabbil alamina min toñanomo kadi fes e duwaji mon ɗin kadi Allah jaabini ɗi o paniki tawi alano worira
wonɗo professeur d'informatique taw wata udditude computer makko o woni paniqué total kanko e ɓengu makko ɓe woni bus be Allah ko seede min e moodi am min yani makko nano yette jallo ɓe nano ɗo yani makko ɓe sikka ko kamoy min yani makko min taƴimo sentirol tigi tigi o min ɓortimo ha o laaɓi ɓe haala si min yalti ɗo jooji momin adi yiidude on tawi décidi dismissa keesikin kono minen tawi meɗen faalamo jonnugol kadi sens min feƴƴa yeeso min naɓa kadi ɗon nokkugo mama yummira hum porte ɗon kadi hendi men tigi tigi on ko hollimo fenade makko on fenade makko nden few o ala keesi few min mi habborano komo ni mi habbanoke américain jo wawa e arde e cote tawa ko resiji windiraɗi junngo ardata e mum mi habbanoke kay preuve mo jogui on ko évidence makko on tawa jonninola haray min e kototola ɓaynayo mi fenan on min toñaɗi hay minute kono tawi min golli e keesi kin haaki ɗaati ner min jettali avocat kono alhamdulillahi rabbil alamin on fof mon on jarama yo Allah dandu on tooñe amin Allah dandu mo be ko huli amin yo Allah ɓoyno en fof min ɓoyni dañ yo Allah ɓoynan en koto toola haray mi weltike mi weltanke on fof mi weltanke toola saabu ka probléme on fuɗɗino e min jooɗaki minen ɗiɗo min jooɗaki min jooɗaki on jarama buy haray yewtere nde wattirama le 15 juillet right e o année ɗo haray fayin kadi miɗo faalita kadi duwa sago an ɗo on hande koppi makko ɗi min heeliɗi ɗum ɗon terminé sagan noon kadi ñiiƴe makko ɗen koye duwa on ɓeyde ɗe iwa few ñiiƴe ɗen iwa wona molfojo adem no weltijama mi waɗa ɗon pause um minda albarka mi itta ka pause um mi watta kadi ka pause um ngo aray ko totola thank you so much thank you for everything my brother. You are very welcome. Aray ankadi thank you very much. Ɗe gandi na fof suusi argol ɗo waɗa hito maɓɓe gon tigi ma ara a visage découvert inna ara haajuji maɓɓe marsirini e wiyagoy kala waɗanaɗo mamo goɗɗum marsi ka haaju mum ɗo arɗo andinay na ɗon ko woni miɗo andi woɓɓe nda e ñande sikkuno haray koko waɗɗen ɗo ɓay en déformi voix on haray na gonga non c'est bien vrai e oɗo kadi waɗɗo ngo hito ɗo ko wonɗo e moka nder live ɗo goy moka nder live ɗo ɗo nanam ɗo hiwro yaha e fayɓe souvent minna yaha e fayɓe ara ɗo hiwro par ce que kono men e précisirde o wi min golli e keesi kin wota yimɓe ɓen sikku ara e nandimi ɗo wadde prestation min komi waɗi o ko waɗugol du'a on ko ɗum ɗo waɗɗen joni noon wata yimɓe sikkuɗo ara e nandi no woodi mbawdi ndi mi wawi non ko assistance morale on tun ko ɗum ara woni komi waɗi e guidage yer on ti ko andi kon seeɗa ni ko ɗum ɗon haray waɗi kono par modestie yaha e fayɓe ara jonni tilam mérite on wonde maaray ko min golli ko Allah waɗi hon ɗum o waɗi yo taw onon ɗo on aray ka joɗande meɗen ɗo waɗen du'a mi wi on en anda kombo du'a mo woni e jabade kono no woodi mo wonduɗen ka nder live ɗo mo tawata ñande anduɗen mo no gasa ko nde ñande aray bonata donc préféré wota en andu won ɗo préféré yo taw haray ɗe wondi e makko nder ɗo mo tawata du'a makko on ino jabade e nani ko wi ɗo kon adduɗo ɓe ka saria on par ce que mi précisa ko wi ɗon kon ko américain joni ko addiɓe ɗo on sikkay joni woni ko addiɓe amérique non woni ko naɓiɓe saria on non ko professeur jo en informatique kono seede du'aji ɗin ko nangi mo kon o yehi o paniki tellement ordinateur makko o wawali mo udditude ko andir ton gon mbawdi Allah ndin no Allah wawiri noon o wawaɗi udditude ordinateur makko ɗum ɗon taw devant le juge déstabilise mo ɗum ɗon ko goo ɗimmel muɗum ɓe hewti kañum kadi hoolagol makko no wondema wawayno ɓe gañade o hewti taw tawi hay on cours mo ari ɗon o waɗi plainte on e mum na ɗon o duwano wadde plainte makko on 2 troisième man kañum kadi fi kala o waɗirali forme on andi ko yente justice ya le fond ya la forme ɓeynayi noon forme on domine le fond c'est à dire no waɗirɗa présentation dossier maɗa on ko ɗum ɗon hollata dossier maɗa on est ce que ɓe jaɓaymo ɓe jaɓata est ce que feƴƴete yeeso ka feƴƴetake donc forme on no addiri noon tawi c'était pas du tout présentable ɗum ɗon tun taw waɗi hande kadi yewtere nde na nde feƴƴe yeeso kono no expliquiri noon yiwgol maɓɓe kamɓe ɓe anda wondema hay si yahama kadi nokkugo ɓe ɗumanni inna joni aw yoɓe yawɗon nokkugo alamiable yoɓe yawɗon joni awɓe waɗa amiable andinen noon ko dossier tawɗo ko civil na criminel ko civil kono l'enjeu est grand mi wata wolde ko ɗum woni raison ji ɗin ɗum ɗon je laisserai soin à la personne mais ande tun ɗo hari koko maapini koko anini moƴƴa alhamdulillah rabbil alamina wono premier cas on noon ka oya neɗɗo mo tawata ko probléme mo tawata hara on ɗon noon hadi c'était criminel accusation on hari ko criminel
ka on yehi ɓe hewti ka audience premiére ɗuma play ɗuma on waɗi intervention on plaignant jon yewti plaignante jon yewti ko yewtata kon innoya noon ko kanko défense on hande kadi yo aro yewta entre ɗin tanji ɗon ɗiɗi ɓeyni kan woni dismissed woni ɗuma on no non lieu hande kadi ɓeyni les charges sont abandonné procureur on tigi watnoɗo mon wonnoɗo poursuivre mon ko on naati inni hande kadi lo kayi abandonné deuxième ka on ɗum ɗon on nani neɗɗo on kañum ti ko yewti o inni ñande weeta yahe waɗa cause on waɗa ko nden ñande tigi ɓe ari ɓe tawi mo ɓeyni mo janngo e sa yaali hande kadi woni abandonné aw ɓeyɗo kañum kadi kamɓe noon ɓe yaw ha ɓe naato e nder ton innano fuɗɗede ko ɗon déjà ka on o yi no arretira joni noon puisque noon ɓe innimo na ka duwa ɗon taw ko nokkugo simo faala noon kadi yo yehitoy mais déjà ɓe andinimo so yehi ton ko même chose ko heɓi ɗo konko jogi ɗon comme preuve ji no yaltiniri ɗon no ko ɗum kañum kadi feƴƴoyta yeeso ton donc haray ɓe tori en fayin duwa kamɓe ɓe ɗo bandiraɓe meɗen yen ɓurtuɓe waɗande duwa yanyen noon o duwa ɗo e jama on fof kala marɗo ande hande woni ko ande ɓey ngure woni ko ande ka golle woni ko ande ka cellal woni kala ko marɗen ɓay tun jakayɗe wonde goɗɗo ɗon mo tawata du'a mum hino jaabade en anda wonɗo wota en tefu kadi wonɗo toreɗen Allah yo Allah ittan en ande de no mi wirno woni ka cellal woni ka ɓey ngure woni ka golle woni e bangeji ɗin fof ko jogi ɗen yo Allah ittan en andeji meɗen kala moƴƴere ko sakiti ka hoore leydi ɗo yo ɓoogu ɗum ɗo adda o feppindina en e muɗum o waɗa ɗum ɗo geɓal meɗen ya rabbal alamina yo o dandu en toñede yo o dandu en enen kadi toñugol yo o dandu en toñede yo o dandu en toñugol yo o dandu en toñede yo o dandu en toñugol amin ya rabbal alamin hari ko ɗum ɗon mi marno kam fuɗɗoranano en ɗo yewtere nden taw siwi ɗon aren noon hande kadi e koko wiwɗen kon toɓɓe ɗe jogiɗen ɗen fuɗɗore ɗen ka du'aji ɓe musidɓe meɗen sariya waɗaɗo on ɗo sengo jananiri ndin fuɗɗoɗen canada ka diverji no waɗi sariya mo tawata kala on natuɗo canada ka feƴƴi ɗon 2021 mi sikki mi yigitis ko 2021 e siko 2023 ɓe waɗi sariya keso mo ɓe inni C12 mo tawata si tawi tun a woni hitande a landaki kaydiji maɗa ɗin ko ɗum woni a landaki sukkar a landaki a fattaki ka leydi maɓɓe sa landoyke fattagol ngol hande kadi ɓe jaɓantama jonno yimɓe buyino e o alhaali ɗo tawɓe ɓen ɓe arno ɓe hewti ɓe landaki on tuma kaydi ɓe woni seeɗa si ɓe landoyi kaydi sabandema ko tawata kon waɗoyi ka leydi leɗen lagine ton développement ji waɗi ɗum nde tawata ɓe wata howtude ɓeɗo hande ɗo ɓe goƴa moƴƴa non nattegol on noon sariya mo canada waɗi ko États-Unis kamɓe kadi ɓe jembi sariya goo waɗaɗo ton tawɗo kanko kadi ɓuri sattinande yimɓe ɓen no ɓe wonira ton mi anditina en ɗo non ko min ati arde ka réseau sociaux ji andina si tawi leyɗe porto yimɓe ino e sengo Europe on yimɓe ino ƴawde e laakoy fi immagol ara nata Europe min no woodi kadi no États-Unis natirte ha Canada mo tawata a yitata e goɗɗo jonnoma visa arale ha nataka leydi tawa jogake visa tawa kadi ko légal no natirɗa kam yewtuno ɗum ko 2022 2023 mi waɗi nde yewtere mi yeggiti exactement kono ko terlen ɗo mi waɗno nde yewtere on tuma haɗi yimɓe ɓe gandali fi Nicaragua paf si Nicaragua on noon on tuma fuɗɗa yewtoyede joni noon woni ko ɓen arɓe naati Canada naatiri visa étudiant woni naatiri visa touriste ma ko ɓe naatiri o woni ko ɓen arɓe rewride Nicaragua woni États-Unis sariyaji waɗama 2026 ɗo tawoji ɗi ɓurta e sattinde ko inete kon immigration hande ɗo buy hino goƴa antine noon say fo balde waɗuno gimol kaw inni ɗon ta wullu nani kun gimum kun sendita mi wi'en on tuma ɗi gonɗi ɗi wonɗon e wullude ɗo ɗi yeli ɗon ɗo yela ko coora wotta on yeloɗi sabu si ɗi aroy moƴƴoytagoy on tuma fewdo mo waɗno nde yewtere on famano kon ɗum mi waɗirno nden hande ɗo non ɓen fof tawnoɓe hino wulɗa ma hino mari sawte hotugol kamum leydi lagine hande ɗo ɓe ninsi konko tawno ɓe wi'inoyi ɓe wulɗa hotugol ka maɓɓe leydi lagine par ce que hande ɗo hiɓe faalaɓe nattude kono kamɓe ɓe faalaka yaade andite noon ko e divers wonɗen kono koye pause fayin mi woni jentorelan noon hakkil hara on haw jaali duppugol par ce que ko wiwɗen ko duwa wonɗen waɗugol ɗo na felore wonɗen wadde jama on kono ndeɗa yewta ndowru ndu yo ndu accu susugol kendare nden
aro kadi suuma kendare nden wattanayil hara kayre kadi nde ukkaki ɓay ko sinde ukkike si dowru ndu ɗaɓɓita nde ɗo yen waɗa jama meɗen on ɗo du'a no wodi ko falteɗen ɓe fewtude yeetoɗen ɓe wontirɓe Canada ɓen e wontirɓe ɓen États-Unis ko ɓe hani watta nde yila e muɗum kono ɗo yen arde ɗon andintine laawol ngol no rewrira non ha ari hewti ɗo si Allah newni on wakkiliki ha on ari on hewti ɗo ande on gaynaligoye jooɗade ande on gaynali jooɗade seede non on gaynali jooɗade on sariyaji no waɗede fiyo taw leyɗe ɗen ga sattay ɓe natta on ko ɗum ɓe eɓɓi ɗum non ino hani ka goƴƴina on no hani ka goƴƴina on kono ɗum ino hani ka taƴoɗon o e hana ka taƴoɗon sabu taƴike moƴƴere Allah nden wo tawɓe ɓen ko ɓen tawɓe ɓe hoolaki Allah siɗa hooli Allah a taƴotako few jon noon ɓayaray ɗen hooli ko Allah woni jom mbawdi on ko kanko woni wawugol fewten mo toroɗen mo kono ɗen toromo en yiltitoto kadi e hoore meɗen darten piiji ɗi wonɗen e waɗude kono woni ɗin piiji ɗi dartoten hoore meɗen e waɗugol on ari on hewti ɗo wotan weddito ka yiwɗon ton bange ko accuɗon ton kon kom faala wiide wota on ar hewton ɗo tun sikkon hande kadi on daɗi naton e TikTok jooɗoɗon e fijugol naton e réseaux sociaux jooɗoɗon e fijugol golle e konko tawata kon ko ɗum ɗon tabbintinta on e leydi ndi wona ɓe yewtere ɓen ɓe faamigoy onon o wata faamude ton ono wonɓe heɗitade nde yewtere tawa on ala leyɗe portoɗo kamɓe ɓe faami komi faalaɓe yewtude kon sikkuɓe ɓen daɗi ko woni e wadde lagine kon ɓe ari ɓe hewti ɗo ɓe fuɗɗi comportorade wasi aw hande kadi ɓe daɗi ko ɓemi woni e yewtude seede noon ɓe daɗali on mi fuɗɗino ɓe yewde ɗum gibingol gimol kangol yaltingol so tawi fo waɗuno ɓe nangi waɗugol challenge maggol ka réseaux sociaux ji minni o challenge mon ɗo wadde ɗi gonɗi ɗi yeli ɗon ɗo ɗi aroyaygoy si ɗi aroyi noon o wullay ɗum ɗo hari ko mami yettito e nde yewtere ɗon si mi fuɗɗo noon waɗangol on noon komi faala on yewtugol kon ko ɗum woni ɗum ɗon naafiɓa haray Canada waɗi on sariya ɗon ɓe inni ɓe natta yimɓe ma États-Unis waɗi sariya mo tawata hay e kanko Trump o waɗi sariya goo mo inni si yehi ha on tigi jaɓanama on ti yalta e taw leydi din arta mi janngal taw article on mi yewta fi muɗum mi janngali fi makko article on mi yi'alimo e gite kono ande tun kanko Trump ko laamu makko ɗimmo ngun o woni ɗo e muɗum kono ene ngol laamu makko ko argol luttugol o wayna laamu argol luttugol ko ɗum woni min ni goƴe kono wata on taƴo wata on paniku ɗo ha bonnon ko ɗum woni noon on bonnugol mon koyo yimɓe noddu o wonɓe Afrique ɗo yeeto on piiji ɗi tawata hina rewruɗi e laawol Allah ngol ɓe nayi on waɗu ɗin fiyo luttu waɗon ɗin ko sakki ɓili o wata o waɗu ɗum felliten Allah ko gooto mbawdi makko nin ala kattudi toroɗen mo kanko waɗen non kon ko waɗata kon kadi ko toroɗen kon laato kon ɗum woni ɗum si a wotindini Allah ko gooto a torike mo a hoolorimo waɗa noon memmina sabu o kon ɗum woni memmingol on sabu waɗa sariyaji leydi din ko hani waɗugol ko woɗɗitoɗa kala ko tawata no boni hara nangali heɗitagol mo wonɗo o ndara noon kadi laawi goo kañum kadi tawɗi harana ko arɗa landiɗa kon tun fi wonugol ka leydi waɗata no woodi laawi goo kadi waweteɗi reweji lande ɗin ha moƴƴa ɗi yeete ɗon ɗin rewon ɗin ɗi mi wata ɗi wowlde ɗo e o live ɗo kono haray ɗi ton ɗi wawa ton andude ko raɓɓiɗi kon lande anduɓe ɓen si on anda ɓemɓe ɗo waw hara on joɗaki tun oggino ɗon jokkon haajuji moɗon donc pour me résumé wata on paniku 2 wata on hoolo noon kadi hatti noon wondema hihi pellet on hewti e leydi ndin on woni hande kadi na on hotoɓe tammel mum waɗon noon kañum kadi ko hani kon kon ɗum woni ɗum ko toragol Allah wotindinamo kanko Allah hara on nangari rewgol ɗi laawi ɗi tawata haray no lundi e ko Allah yiɗi kon no fuɗɗi e majji noddugol Afrique ɗo wiyay ɓe waɗan on ton sadakaji ɗi tawata ko sadakaji jalan ko satti ɓiri o so waɗi ɗum haray on haɓidi Allah so haɓidi noon e Allah haray on andu moƴƴata ɗo moƴƴoyta kañum kadi jangoto nafte ɗon noon kadi e hoore ɗum ɗon haray moƴƴali joni noon konko mi wiɗon kon hana ka pani kon hana ka pani kon par ce que mi manda élection mi manda no fokkiti fi wonande kamɓe wontirɓe ɓen États-Unis ɗo on élection mi manda en anda ko on ɗum waɗoyta piiji buyi o kambi ɗi o wi o waɗayno kono yi finalement ɗi laatorade noon par contre no woodi noon nattaɓe justement noon wonande ɓen nattaɓe ɗon mi yimɓe no fela ɗo tijjan la puissance ka tawata kon o intervivi yimɓe ɗiɗo nattaɓe min mi ala ɗon kami fela mom ɗo woymo felde few kono ɗon mi ala komi fela mo par contre miɗo feli ɓe kamɓe nattaɓe ɓen
e on media interview ɓe kaɓe hewti lagine to jettite noon moƴƴa si minni on wattane yila e ko woni e feƴƴude kon nattaɓe ɓen nattama goyi kono ɓen nattaɓe ɓe watta yila hara wonɓe ɓen ɗo wonali sabu kamɓe kadi yoɓe natte kono noon ɗum ɗo waɗirta et encore une fois no mi wiri noon Tidjane la puissance émission mo waɗidi e maɓɓe on par ce que ko kanko ati yewtudude e maɓɓe ala fuska o fele e muɗum par ce que ko waɗi kon ko fiyo yimɓe wonɓe gaɓe humpito wonɓe yanude makko kadi inna ɗiɗi e tati kala e mo immade wola fi maɓɓe o wolay tu woni fi ɓay ɗon monani mo wolay tu woni fi ɓay ara mo yewtude on faala kanande no wonir noon fewndo mi innuno ngol lawol Nicaragua ngol fermete on tuma kañum kadi à peu près ɓen tigi wonɓe e yaltude hande atakamo ɗo kanko Tidjane ko ɓen kañum kadi yaltuno on tuma wolɗi holɗin fof e hoore am kono alhamdulillah rabbil alamina e yikon ɗum hikko yeeso komi faala on wiwde wota wonu ɓen tawoɓe ɓen so yewtama ko welata on ko on foppon immoto sompo ɗon on tigi tefe yi on gonga on wota on ndaaru wowlu ɗon ndaare ko wowli kon haysi on tii ko wowli kon awa welali on mahina ɗum ɗon on wa'ani on wasi ko ngaygu on no wota on ndaaru ngaygu makko ngu ƴette ko moƴƴi kon e yewtere makko nden hawkon ko lutti kon joni noon mi yiltitoy komi wi ɗon wondema hotuɓe ɓen kamɓe ko ɓe waɗi kon ɓe bonnana e wonɓe ga ɓen komi faala wiwde si tawi a ari ɗo a wi hiɗa dogi ko boni hiɗa dogi ko hulɓini a hewtiɗo a landike kaydi yehi ha ndin kaydiri ma ndi hoolaka ɓe inni yoɓe natte hay fewndo natteteɗa a holli wondema a wata hotude wata hewto e Afrique ton hewto ya lagine yaha waɗo a émission ka wonnaɗa a yiyede hiɗa jooɗi hiɗa yewtitude e journaliste jo a barminaka a piyaka a haɓɓaka a waɗaka fus joɗoɗa yewta ɗo wondema hewti lagine hino alhaali ma on no woniri nanda sa nani koye moƴƴa komi yewti ɗo ko mi fillito minen wonɓe gaɓen ko tawata men interview on yewti ko audio mon on nana on andini wondema on nattama ko on non nattira ɗon on hewti lagine ton sikoye pulal wowlu ɗon bona kono yon jooɗoyo ka hewtoyɗon lagine ton goɗɗo ƴetta caméra muɗum fewtina e moɗon wiya yo yewtudu e moɗon jooɗoɗon wowlon ɗon wondema on hewti ko ni hewtirɗon hiɗon jooɗi e tande nde tawata na kaso natoyɗon hina e laptane wonɗon hina e berɗe jooɗi ɗon on yiyaka ka barmuɗon on andini jaka ɓe wonɓe wiide ɓen ɗo no dogitana ari hewti ɗo ma no huli nattede jaka si ɓeɗo men forsi tum men nattiɓe hino ko habbiɓe ko seede on hino oɗo eno jooɗi hande ɗo mo henti mo wolde ko feƴƴi kon andini kadi ko nokku go adorno se waɗi o hewti ɗo sadanali mi fillito an o wonɗo e wadde ɗum ɗo min andigo a nattama heɓi en justice no yurmi no muusi no satti kono ta hewto e lagine ton ka tawata hina e nder kaso wonɗa hina e nder laptane wonɗa hina a hulɓinaɗo na a suuɗiɗo a visage découvert journaliste jo ƴetta micro mum fewtina e maɗa jooɗoɗa wowla nanga e wullitagole ndi leydi ka yiwɗa ɗon andina wondema sariyaji ma teddinanoka ton a andi ni goo taw koko wiwnoɗa kon fof ɗo hiɗa mari tana sa hewti ka leydi ton ɓe waɗete goɗɗum andini ɗum ɗon na gonga ɗum ɗon noon na hoorema a wonɗa e wadde goy ko ɓe luttuɓe ɓen ɗo a jonniɓe wonɓe ton ka holla andina kala ɓen ɓe on ɗon yiide no yehi toon no landi kaydi ɓe ala probléme hino seede on ɓeeɗiɗo ɓe nattuɗon ɗo tawɓe ɓen ɓe salika e signude kaydiri ni ɓe wi ɓe hotataka leydi hino ɓe hewtiti ɓe wadde émission ji ɗo hande fewndo ɓe nattuno paykunkum balde mi wowlno min ni konko o waɗi ɗon o hewtoy ton o holli ka aéroport no hewtiri noon eno jaɓɓira noon minina kanko woni defude hoore makko probléme ɗon ko luttitoɓe ɓaawɓen ko ɓen woni defude probléme kanko no ɓay mo andi no ardiri so hewti ton yo jokku haajuji makko o disparaissa fewka radar o gera ɓe efasa case mo jogiiɗo on wondema o waɗiɗo ko tawata haray ko criminel o gera ɗum ɗon itte fi janngo e janngo so faala artoyde ɗo ma so faala yahoyde leydi go wota wonuka systéme ton wondema kilete wanted kilete recherché ko ɗum mi yetinoma on tuma kanko kumpay kum ɓiɗɗo balde ɓen ton ɓe tawata mi yiltitota ko inde makko nen kono on fopiɗo gande mo kanko on boni mo kanko Nusi Boy on mi ala yettitade e makko kono eɗon andi ko on waaju mi yetinomo joni noon ɓeɗo encore ils sont en train de faire pire si tawi kanko ɓayo hewti ɓe yawno ɓe jaɓɓimo ka aéroport o ƴawi e katkatuwal maɓɓe ngal o immi o hoti ka suudu ɓeɗo noon kañum jooɗi ƴettana micro innano yewtede ɓen waɗuɓe on émission ɗon woni an journaliste on woni on yawɗo nodduma pleñiɗo calculé moƴƴe andon ko ɓeynta kon autocensure
ko woni autocensure en journalisme ko tuma ndaruɗa goɗɗum tawa conséquence ji muɗum ɗin si a waɗi e sa acci ko si a waɗi on ɓurata marde probléme acca ɗon few hara waɗali ko ngum mbaju ɗon mi mari kam yewto si nden noon yewtere an ɗo nde welali on onon yaafe min ko mone yewtirde ko fi wonɓe gaɓen wotan ɓurtu soñjude ɓe si tawi noon haray ɗon woni mone luttuɓe gaɓen o wiɓay onon on hooti kamɓe kadi ko maɓe natte ɗum ɗon haray continue noon waɗon konko watton ɗon kono haray mi toriki onon journaliste ɓe ɓen son faalaka soñjude kala wontirɗo e jananiri yawɗo landi kaydi ɓayno woodi ɓen tawɓe tino mari probléme ji par ce que ko yeggituɗon ɗi émission ji ɗi wonɗo wadde ɗo fof représentation diplomatique ɗen leyɗe ɗe wonɗo yewde fuy mo no ka leydi meɗen ton États-Unis no mar représentation ton France no mar représentation ton Canada no mar représentation ton ɓeɗo fof non kañum kadi ɓe mari service culturel écoutoɓe ko woni feƴƴude kon fof ka médiaji ko ɓe inta kon service de monitoring artirana ɓe ɗuma on taux d'écoute ji ɗin yetoɓe ko woni feƴƴude ton ko si ɓeɗo noon ƴetti on émission ɗon naɓimo ka département américaine ton ka ambassade inni e hino ɗo wonaɓe artirede ɓen oɗo hewtiti kono hino ɗo no woniri hino no garbiri hino no ɓorniri hino waɗi o émission ɗon ça veut dire luttuɓe ɓen to fof kañum kadi c'est la même chose habbiɓe donc ɗum woni compliquude systéme immigration on kono onon o rena ko woni mo e compliquude ko compliqué mo ko fewndo wonno ɗon natirde Nicaragua aron hewton filmo ɗon ka frontiére hollon onon ko mbuuɗi addi on ɗo wonanoɓe filmede on tuma inna ko moni si ɓe landike on konto wonɗa yaade inna ko New York ɓe landike ma ko on ɗum adduma wiya ko mbuuɗi wonɗa e ɗaɓɓugo ɓe inna si ɗamari toon siɓɓe wowla ko onon ɗo compliqué systéme immigration o na trompe compliqué systéme immigration par ce que mine de rien on anda ko onon tigi waɗi hay républicain ɓe ɓen artika laamu mi fillito nde tumbere ɗo sa nanal nde moƴƴa nde mettete nongoy a yiɗatande nande min noon mi alama yewtude ko falɗa nande kon mi haajaka e mon a yafotolan mi falama yewtude ko hanuɗa nande kon fewndo mi innuno onon arɓe ɗo naati filmiti holli no naatiri no welti no wowla pulal moɗon no wowla françére moɗon ɓe fewtina on caméra ɓe lando on ko honno innete ɗon wowlon welto ɗon waɗon wesh wesh minni koko wonɗo e wadde ɗo yiyay conséquence ji ɗi on tumari ko bayden laami ɓe gollitiri ɗum ɓe holli ɓe inni bayden odditi frontiére ji ɗin hino wonɓe e naatude ɓen ɓe andini leydi ndin ndi satti ɓe wi ɗum kamɓe leydi ndin satti sabu ko ɓeɗo fof naati kon ɓe gollitiri ɗum ɓe raɗi kamɓe ɓe ɗuma démocrate ɓe ɓen républicain ɓe ɓen ari ka laamu gollitiri noon ko tawata o naati kon ɓe heɓi no ɓe waɗira o police yoteɗo ice ko ɗum soñji on hande ɗo en d'autre terme komi falama wiide ɓuttu maɗa on e soñja maɗa on ko an kon ɗum noon mi waɗiri ɗum ɗo ko parce que challenge go kadi ɗo yaltini ɗo wiwgol onon on filmay ko droit mon ko téléphone ji mon ko internet mon waɗe ko faala ɗon kono de grâce wattani lay ko wonɗo wadde kon naafi mon onon goy o affaire Nicaragua feƴƴay ɗo joni onon arɓe ɗo ɓen o wonay joni citoyen ɓe ɗo o wonay ɗo joni yimɓe neɓatare ɗo mari passeport jo yahay ka faala ɗon kono gere andi tan on ado mon hari woɓɓe go ka landike kaydi goy ado hewtude o saymo wonɗen ɗo dans les années 80 ado koye coyi tappede ɗo hari yimɓe ɓen ɓe immotono lagine ɓe immoɓe ara Gabon ɓe yiwa Gabon ɗon ɓe ƴawa ɗon e laakun kun laakun yanadoya ɓe nokkugo ɓe yiwa ɗon ɓe heɓa ɗon passeport mo tawata hewta ɓe lando kaydi visa sattuɗo ɓe immoɓe ara ɓe débarque États-Unis guinéen ɓe fulɓe siɓɓe ma ɓe immo lagine ɓe yaha Sénégal ma ɓe yaha Côte d'Ivoire ɓe yiwa ɗon ɓe hewtoya Mauritanie ma ɓe yiwa ɗon ɓe hewtoya Gabon ma ɓe hewtoya Angola ka tawata on tuma andaka moƴƴa réseaux sociaux ala ɓe waɗa cettum pettum ɓe ɓoda ha ɓe hewta États-Unis si ɓe hewti États-Unis ɓe golla duuɓi États-Unis har hay kaydiri fittordi wotiri ɓe ala ɓe dogina taxi ko ɓe dogini ɗon har hay permis ɓe ala ɗum waɗino e saayi ko on ɗum noon bonni ɗum ko yimɓe ɗuuɗuɓe haala e yawitiɓe haaju ko ɓe yehi ha waɗi ɗum bonni e yimɓe bona alikiɓe immi yehi waɗi ko waɗi kon hande kadi ɓe profiti ɗon ɓe sattini aduna o donc ko kon ɗon yiide sariyaji fop no waɗede ɗo kono woni e wullirde ɗin sariyaji kono konon kadi waɗi ha ɗin sariyaji ari mi fillito nde tumbere ɗo sa nanali nde moƴƴa koko wonma e ŋeerinde ɓoggol ngol ɗo fo e dande nde wonma e sattinande hande ɗo ko wonɗa wullirde ɗo toro Allah yo Allah ittu ko a waɗi
si a waɗali ko hani ko musidɗo a sikki an hande ɓaytu réseau sociaux no waɗa monétisation no waɗa si a waɗi vidéo wona viral a sikki ɗin ɗi wonɗa heɓude ɗon ɗin ɗi nafete a bonnanay won luttuɓe bonnana kadi hoorema sa faami non o méthode ɗo a faami o cheminement ɗo ko ɓenta ɗo o pattern sa wawi famude oɗo a andi fanni manti a gaynali ñiɓude ɗo ya watta yilayɗe waɗata ɗin alhamdulillah rabbil alamin hajuma sotti sa wi non an ko a yoruɗo yitere goɗɗo kerantama ɗi réseau sociaux ji ko falɗa o waɗata ari leyɗe porto ɗo ko leydi liberté ɗa États-Unis wallahi a soñjoto musidɗo soñja kadi luttuɓe si lutti non e matum probléme ala goy kono wota gero soñja kadi luttuɓen ko ɗum mi faala ya faamu joni non wona ɓe nattede ɓen e yiiɗo ka ɓe waɗi contrat ɓe signidi e Sierra Leone joni non live on fuɗɗike goy ka divers ji mi tiposon mi gayni kadi yewtude heddike waɗugol duwa o hollugol on komben do famura ndundu satti si tawi hedi no yewtede ɗo fi Namibi ko Namibi de ka ko honno ko ndi leydi wontirndi terlen Afrique central to kaɓe woni nattirde yimɓe ka ko Afrique de l'Est si Ghana kadi ariɗo e sahi ɓe ni ɓe nattira yimɓe ɓen Ghana Sénégal salike ko ɗum waɗi si jomma en ɗo no soñjede awa Sierra Leone jaɓi takko meɗen ɗo Sierra Leone jaɓi signugol kaydi wondema hande kadi si ɓe faala nattude yimɓe ɓen yoɓe yawɓe naɓoyaɓe ɗon kono ɗum noon Sierra Leone jaɓiri piiji ɗiɗi ara noon e majje par ce que Sierra Leone no tawa ɗin pays ji waɗaɗi pression fi yoɓe jaɓu ɗum ɗon ɓe waɗi kamɓe visa ban kamɓe ɓe wata immade ɓe ara ton Sierra Leone no tawa ɗin pays ji salanaɗi ɗum deuxième man kañum kadi sabu narcotrafic on fuɗɗoɗen ɗo no yewtugol ngol e ɗi révélation ji ɗi Cheikh Yérim Seck waɗi eɗen andi o yewtino ɗo ka vidéo makko ka o inni CNRD hino ayna CNRD hino e probléme fewndo ɗo o yewti fi département yeeyoɓe wonɓe kippude fi yeeyo condi o DEA o on noon département DEA o wowli o inni Mamadi en yo habbo lebbi wonɗe aroyde ɗin ɗo investigation waɗa e hoore maɓɓe journaliste ɓe yaltuɓe ɓen ɗon wi ko wowli ɗon konko fenande kon ɗum o wowliri ɗum kanko timo andi o hottoto woni o trompay woni yimɓe ɓen joni noon mi waɗa ɗo heɗito ɗon yewtere nde soorijo tawaɗo ka département ji maɓɓe ton adda landa o yewti noon o jaabi ko on ɗum woni haray ko fewndi ɗo ni fof sikkigoy ko Sierra Leone yewtere nden fewtina Sierra Leone jentite those, especially with regards to the Central and South American cartels. Haysi on mapaki koye anglais mi yewtoray kañum kadi fi droit d'auteur on kono mi faala yon jentita ɗo ko wowlata ɗo fi ndin condi e yi fewndo ɗo ni ɓe wiide ɓe yahana e Venezuela ine yiwde fewndo ɗo ni kaɓe woni e wolde fi uddo keeri oɗo noon ko général jo mo commission landi ko on ɗum woni ko Amérique ƴetti disposition ji ko ɓeynta kon US Africa Command 2026 testimony ko ɗum woni témoignage makko mo waɗi on yeeso Sénat on ka woni andinde ko on ɗum waɗi si kamɓe États-Unis hiɓe ƴettude fewnɗo sariyaji fi waɗugol leydi maɓɓe ndindi wona leydi ɓuttu leydi ndindi tawata hiɓe hiwindi fi wata bomɓe ɓen aronata e mayri joni noon jentite ko wowlta ɗo kon fi condi wonandi nangede ndin ton e ko yewti ɗo fi Afrique de l'Ouest. Yes, Senator, that's an area that is emerging that is causing us great concern. Okay. So, ko woni andinde ɗo ko andeji ɗi ɓe mari ɗin par ce que debbo sénateur jomɓay landike mo yo yewtu kamɓe ton wawa ga ɓe nodday ardiɓe ɓen e calɗiɗin calnduka sengo hewgol yimɓe ɓen e fi ɓuttu on ko ɓeynta kon département de sécurité ko on adda ɗo inna yo yewtu ko honɗum woni ka o yi'ima ko honɗum o mari ko yaltinta mo andinde noon andeji ɗi ɓe mari ɗin fi ko inete cartel ko kala ɓe yeeyoɓe condi kala ɓen addoɓe pinka e leydi ndi waɗa hara insécurité wona e mayri nane. 2 points to that. Recently, there was a interdiction based on some intelligence that we were able to provide that the Spanish interdicted a shipment of cocaine that was 30. Voilà, donc o andini wonde masariyaji ɓe woni ƴettude ɗin e ndem ande nde mapunde nde oɗo debbo woni e wolde fi mum ko non woniri hiɓe ƴetti hiɓe hino information no woodi yaltoɗo mo tawata ɓe komantali fi makko taw ko ɗum woni expliquude ɗo wondema woodi dongal nangangal e konko inete kon on condi konko inete kon ko bonnata hakkille
5 tons of cocaine. ko tawata ko 5 tonnes woni yewtude ɗo fi muɗum kono jentite ɓuri ɗum ɗon e hulɓinade e tiiɗugol ka dongal. We believe that's about $1 billion of street value. o yewti mbuuɗi muɗum ɗin on 5 tonnes nangaɗo ɗon ko jelu ɗum hawrata e mbuuɗi si tawi ɗum ɗon hewti yeeyoyama ka ɗate maɓɓe ton yeeyama ɓiɓɓe maɓɓe ɓe yeeyama yimɓe maɓɓe ɓen ko ɗum wonata mbuuɗi ɗum. We believe that's the largest interdiction in history. ɓe inni ɗum ɗon non ko nanga kon kono tawa e ɓurɗi e nangude ɗin ɓurɗi e mawnude ɗin e histoire maɓɓe on kamɓe e États-Unis. Came out of South America, it was ko tawata ko iwrir ɗum sengo Amérique du Sud ɗe gandi noon sinnama Amérique du Sud kawɗal maɓɓe ɓurgal e hiɓɓude ngal ko Mexique noon na ɗon tun kañum kadi natira e won nokkugo kono ko on to woni iwdi ndin tigi along the west coast of Africa. Voilà, ɓay iwi Amérique du Sud ton fi wata jurongol yi o ando ɓe ittira e sengo Amérique du Sud wono terlen Brésil ma ɓe itta terlen Colombie ma ɓe itta ka ɓe ittiri o ɓe naɓira taw kortiji wontirɗi ɗin Afrique de l'Ouest jentite noon. Towards another location that I could talk about in a classified environment. o inni wo nokkugo o ɗon kadi ko tawata ɓe wowlata taw fi muɗum ɗo parce que ko confidentiel. Comparti un ɗo mi faala yiltitade e makko moƴƴa parce que journalistes ɓen espace, et je vais parler cette partie-là en français. Les journalistes d'Espace FM ont mis en doute les propos de chef Yérim Seck, les qualifiant d'infondés. Parce que pour eux, lorsque Yérim Seck a cité certains départements en disant que l'État guinéen est sous surveillance et que certains responsables du CNRD sont sous le viseur du département américain de lutte contre le narcotrafic, les journalistes d'Espace FM, en l'occurrence l'émission qui s'appelle, comment s'appelle d'ailleurs cette émission, c'est libre, non, c'est pas Libre Opinion, c'est quoi le nom de cette émission? J'ai oublié, en tout cas, l'émission sur Espace TV Europe. Ils ont dit qu'ils ont regardé sur tous les sites américains, ils n'ont pas vu un endroit où des responsables guinéens ou des personnalités guinéennes sont cités comme étant des personnes recherchées. Et Cheikh Yérim Seck, dans sa sortie avec Tidjane La Puissance, il a expliqué que c'était un amateurisme pur et simple de penser que certaines informations hautement confidentielles se retrouveraient sur les sites d'internet comme ça, accessibles à tout le monde. Et la preuve en est que ce général de l'armée a été interviewé, il a fait une déclaration, il a fait un témoignage. Dans ce témoignage, il a parlé du réseau de narcotrafiquants. Une forte saisie de 5 tonnes s'est opérée sur le territoire américain. De l'origine vient de l'Amérique latine, donc l'Amérique du Sud, mais le cheminement pour que ces produits se retrouvent sur le territoire américain implique des pays en Afrique. Ces pays, entre autres, se trouvent sur le côté ouest de l'Afrique. Ce général a expliqué qu'effectivement, il y a des pays en Afrique de l'Ouest, qu'il n'a pas cité ici, et d'autres pays encore, des endroits qui sont pour le moment, dont le lieu est pour le moment tenu secret. Pour une question de confidentialité, il n'a pas évoqué. Donc, ça c'est pour dire que l'amateurisme aussi implique que certains journalistes, pour tout simplement mettre en doute ou pour tout simplement contredire certains propos, vont aller jusqu'à dire des choses qui ne sont pas du tout fondées. Et dans leur projet ou dans leur intention de contredire les faits non fondés, vont jusqu'à rentrer dans des pratiques infondées. Donc, dans leur combat, soi-disant, de fake news, ils emploient des fake news. Dans leur combat de la désinformation, ils procèdent à la désinformation. C'est le cas de ce journaliste qui a mis en doute les propos de Cheikh Yérim Seck. Ça ne veut pas dire que tout ce que Cheikh Yérim Seck a dit peut être vrai, mais ce qu'il a dit ne peut pas être contredit tout simplement parce qu'il n'a pas pu prouver. C'est comme ce penseur qui a été une fois confronté à l'existence de Dieu, à qui on a posé la question, est-ce que Dieu existe? Il dit que Dieu existe. Il dit alors prouvez-le. Il dit, c'est pas parce que je ne peux pas prouver que Dieu existe que ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et je ne vais pas vous poser la question, vous aussi, de me prouver qu'il n'existe pas parce que la preuve de l'existence incombe à celui qui l'a déclaré et non à celui qui l'a contredit de prouver que ce n'est pas du tout vrai. Mais il étaye sa position en disant que le vent n'existe pas.
On ne peut pas le montrer matériellement et physiquement, on ne peut pas voir le vent. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas prouver l'existence du vent de manière matérielle que le vent n'existe pas. La preuve en est qu'il faut fermer, il faut être dans un endroit où le vent n'existe pas pour se rendre compte que la vie va s'arrêter. Et donc, pour revenir à la logique que nous voulons développer ici, c'est que cette déclaration qui n'est pas encore terminée du général indique qu'effectivement, il y a des pays qui sont sous surveillance aujourd'hui et il précise sur toute l'Afrique, il parle de l'Afrique de l'Ouest et c'est pas un hasard s'il a parlé de ce pays en Afrique de l'Ouest. Certains penseront que c'est seulement la Sierra Leone parce que dans son développement, on penserait que la Sierra Leone est le seul pays, mais ce n'est pas que la Sierra Leone et on va écouter. And so we're seeing more of that drug trafficking coming in, and the terrorist organizations are helping transit that. Donc, les organisations terroristes s'organisent à faire l'acheminement de ces produits prohibés. They're getting payments through that, and there's Ils reçoivent des paiements par rapport à ce trafic qu'ils font. a symbiotic relationship that money then comes back to our hemisphere. Et cet argent, une fois reçu, revient encore dans le pays sous une autre forme. To those drug cartels, but also helps provide fuel for those terrorists. Et ça constitue des sources de revenus pour des malfaiteurs qui vont commettre des actions de terreur ou des actions nuisibles au pays. Another area that I think is important to highlight is that in the last 18 to 24 months, we have Et une chose qu'il faut aussi préciser, au cours des 18 derniers mois, assisted in, or at least tipped off many partner nations to drug activities in labs. ils ont été informés, leur attention a été attirée par certains pays d'activités ou par certaines organisations d'activités illicites Their country. In dans certains pays. this time, 11 of the 12 drug labs that have been interdicted have had 11 des 12 laboratoires de fabrication de produits prohibés Mexican cartel members on site, to include the largest drug lab that had ever been ont été infiltrés. Disrupted in South Africa. That there were Sinaloa Voilà, ils ont parlé aussi de l'Afrique du Sud. Bon, comme ça, la idée. cartel members on site, and so they are actually doing production now in Africa, as well as the transit of that across the. Voilà, et ils ont pu infiltrer les organisations et savoir dans cette infiltration ou sortir des informations dans cette infiltration que 11 des 12 laboratoires qui ont été infiltrés, il y a une production maintenant qui se fait sur le territoire et sur le sol africain. Si donc andi do no mieti no minni sumare tigi no utilisede wonde mutu de sengo Amérique latine be yaade yaltero sengo Afrique konton e sewno mi wowno dum mi do anditi indi mi yewtuno ɗon ɗi kupano ɗi waɗa e page o yimɓe goɗo wonnoɓe waɗude jalnori e kon haala kam wonno wolde ɗum ɗo noon nde yewtere ɗo ko 2026 nde waɗagoy. So we're watching this develop, and it's of concern as this fuels both the terrorists and the cartels. E ko wonɗum noon woni ɓe ayniri ɗum ɗon ko par ce que ndincondi wonande yeeyede no wallitade cartel ji ɗin tigi wonɓe addude naada pinka ka leydi maɓɓe mais wonɓe wadde kañum kadi ko inete ko risque terrorisme. Destination of those drugs. Those drug. Joni noon ɗiɗo fof ndicondi ɗo fof si ndi yiwi kandi yiwi o woni ko Amérique latine woni koye nder Afrique on ton konto woni hara destination final mayri konto woni ndi woni e sakkitoroyde. They're destined for the Middle East, for Europe, but we're also seeing them then. Ɗiɗo hino immade ha ko ɓeynta ko Moyen-Orient model Middle East sengo pays ji ɗi anduɗon ɗin fewɗo yite no ukkede ton sengo Europe on come in through the northern route back into America as we have. No rewrude kañum kadi laawi go ara hewta ko ɓeynata kon Amérique du Nord, Canada no tawa e nder muɗum, kamɓe États-Unis ɓe tawa e muɗum. By pressure on the southern border, they're finding other means. Joni noon fi yo naatu e ɗin pays ji Amérique du Nord ton no rewrirde ka keerol maɓɓe leydi wongol ko ɓeynata ton southern border ɗum ko ma Mexico. Bring those drugs into our nation. Thank you. Ok, ko noon ɗi woni e rewrirde toon ɗi ara ɗi naata ka leydi maɓɓe so ɓeyni our nation ko ara noon natano yimɓe maɓɓe ɓe. Donc o nani yewtere nden ɗo ka woli fi Afrique de l'Ouest. Ko ɗum ɗo mi falano yo nanu tun. Ɗum ɗo noon yiltitagol e yewtere nden fi affaire immigration on. Kañum Sierra Leone jaɓi yo yimɓe natte ka leydi maɓɓe fi piiji tati nanen ko ɗiɗi mi wi kono mi anditi tammo. Ara noon e majji fi ittugol sanction ji wonɗi ɗin e hoore maɓɓe ko tawata kon. Ɓe salanama hande kadi jonnugol visa sabu ko tawata kon ɓe yii fraude waɗi fi jonnugol yimɓe visa ɓe yii kañum kadi
diplôme maɓɓe tig maɓɓe personnalité ji maɓɓe tawama e visa ji tawɗe ko ɓeyta kon visa trafficking lagine noon no tawa ɗon tigi koy ko ɗum haɗi lagine tawne e o liste ko tawata kon haɗi ɓe négociitude lagine fi hendagol contrat riyotinto on fi hendagol simando on mi wolona on ɗo bay hande kadi gayni feƴƴude hiɓe marno kadi contrat ji ɗi ɓe falano signude fiyo taw ko kamɓe fournisayno piijigo e affaire on contrat simandu si ɓe waɗino ɗum tun on tuma lagine no wawno ƴettude contrat ji ɗin jonnita ɗi Chine ma jonna Risi ma jonna peyjigo tawɗi ɓe falaka yo yaw juuɗe ɓen ɗon on tuma anditen noon ko wonɗe wolde ɗo fi muɗum kon ko fuɗɗino ɗum gibi tawno ko tan Biden ɗi négociation ji ɗo ko gibi tan Biden hiɗi waɗede si tawno ɗin ɗi waɗu no fewno makko kanko ɗo Trump nano waɗirno ɗo ni waɗiroyta kono ko ɓeynta kon diplomatie ko toujours diplomatie kono ɗum mi yiltitori e nde yewtere ɗo en fait komi falama wiwde musidɗo si sarlo hande ɗo jaɓi yo ɓeɗo rapatrie yahe ka leydi maɓɓe an o guineje ɗo ɗa wawa tawnede ɗum ɗon ma ɓe innama hande kadi tigi ko landiɗa ɗo kaydi ya yew wonoya ka leydi ton ko ton ɓe wonata ha ɓe ndara si tawi kaydiji ma ɗi jaɓantema si ɓe inno noon ɓe jaɓaya immo yartu joni noon ndaari ɗo non joni hoorema imagine mbandi di miijo an arɗo ɗo tawata fewnɗo ɗa landi kaydi ɗa États-Unis ɗo ɓe innama min ala wiwde maggo min jonnatama kaydiji ɗin ɗo kono min faala si tawi maɗa mari probléme lagine joni yo min accu yaha Sierra Leone yo min accu yaha Sénégal par ce que ko ɗon rewrir noon a simmuɗa yaltiɗa arɗa ɗo ɓay noon ala probléme ɗon min naɓete ɗon ɓay ɗon ha CR on ko ɗum woni haut commissariat au réfugié no mari ɗon base ji ɗi tawata harayɗa hisi e majji ɓay ko probléme politique marɗa min naɓete ɗon dossier ma on étudié ɗon si min jaɓanima min jonnitama possibilité ya artu États-Unis si min salanakima immoɗa ɗon lumbitoɗa hewɗa ka leydi ma joni noon ndaare ɗiɗo ɗiɗi combine ɓe musidɓe men hotoɓe ɗon holli wondema kamɓe ɓe wawi filmitade lagine ton ɓe ala probléme ɓe yiya ɗum ɗo fewno ka tawata hande ɗo juge ɓe avocat ɓe organisation société civile no dartade ɗum ɗo wi'a ɓe si ɓe hoti ka leydi maɓɓe ɓe mari probléme mijiti an kon ɗum ɗo battinta kon ɗum ɗo waɗata e ɓe accuɗa ɓe mbawo ɗo an wonɗo e wadde hande ɗo yaltina piiji réseau sociaux ji hollayɗa mari tawi yawgol filmoyo ɗa e ɗa holla ngosama kala holla ngupayagu ɗo heɗa sikka ɗiɗo fof kamɓe ɓe alaɗi en darude aɗa sikka kokkone feƴƴude ka réseau sociaux ji ɗo ɓe rena wattu ilanani musidɗo ka Sierra Leone wawali daɗude résisti ɗo yeeso ɓeɗo na leydi men ndi wata daɗude mi yewtirama noon duy hara seytinali mi yewtirama kadi hakkil fiya nano ɗo ya waɗane ɗo du'a wata ɓe natte ɗo yo ɓe waɗane ɗo du'a fiyo a ɓurtu ñiɓude ɗo waɗani hoorema an kadi jikku moƴƴi waɗa kadi du'a ma on hewre ɗo no mi wiri noon ndeɗa yewta ndowru nduyo ndu accu susugol ndeɗen critique ɗo politique Trump ma ko politique ɗi pays occidentaux ji yewten kañum kadi ndowru kendare nden kayre kadi yo ndu accu luɓugol donc ɗo yon inniyome waɗan on ɗo du'aji ɓay o yii du'ayi no jabade on andi kañum kadi on sattirama no woodi taw kamen yewtata on si aron no waɗen du'aji ɗi gonɗum woni ɗum wattane ilana ɗi réseau sociaux ji wota ɗi wonu weddintinɗon waɗon ko waɗɗon o wallahi ɓe wonɓe hikkanade on yeeso e ndu muradu ɗo kamɓe ɓe heɓude mbuuɗi e ko ɓe woni wadde ɗo ko kamɓe ɓe heɓude audience ko ɓe woni wadde ɗo kamɓe ɓe heɓude samakalaji e fikiraruji ɗi ɓe woni wadde ɗum ɗo kono an o jooɗiɗo ka cuurum ma hiɗa jiɓi si a yalti sa fottata e ice ɗa maapi sa naati e nder o samakala maɓɓe a naati e nder o challenge a kellaniɓe ɗum ɗo a dénonçali kamɓe ko ɓe woni wadde ko ɓe ɓurta e bewde ɓe soñjoye kamɓe noon no gasa ɓe heɓoya kaydigoy kono an wonɗo ka piyolum ma taw o ala audience hiɗa sutende ɗum ɗo ɗa yaade waɗon on challenge maɓɓe walle to encore une fois mi précise je n'ai aucun problème yon jouit sur liberté moɗon o kono on liberté mon wata on geru o yaha o soñja woɓɓe go no goɗɗo innirno noon wo la liberté nous opprime et la loi nous protège no metti noon faamude andon que la liberté elle peut opprimer elle peut détruire elle peut être nuisible liberté mal contrôlée ko soñja wontanta jama o naafiɓa yon ayi États-Unis ɗo innama ko libre ɗo wawi wadde ko falɗon ma Canada ɗo waɗon ko faala ɗon on liberté moɗon ɗon mo mari ha kattude si ndi ɗon kattude on darali ndi sariya on noon ande kadi aray noon howa on
fiya faamu ɗum ɗo mi ƴettanama misal dingira on e bonoji ɗin ka yaasi nayi ɗin ɗi nadama ka nder kula ka nder dingira kan dammi ɗin nadama ka nder kula ko liberté majji on ɗuyta fiyo hoggo ngon wonu on sari a sakkotoɗo ɗi hara ɗi yaltali si mbewa man ɗon indi kamba ba falaka wonde ka nder kula nagge ngen inni haaɓi wonugol ngol ka nder dingira nge yalto e joni nge fotto e joni e bonoru ndu si an a inni liberté maɗa on o ala kattudi a ala hoggo a waɗanta hoore ma heedode a wi a waɗay ko faalaɗa a fotto e joni e bonoru ndun ka yaasi donc nde no inne ke la liberté nous opprime ko konko tawata kon ɗon si a wi hoore ma goɗɗo ala hurgowo ma waɗatama goɗɗum a yalti ɓay tun innama liberté no woɗi a fotto e joni non e konko opprimatama ko par contre si a waɗi ngon hoggo ɗon a wi hande kadi la loi nous protège on loi ɗon ngon hoggo wongo ɗon go tawata an hiɗa reni ngo wasi haray ko jolokoje kono ko ɗen jolokoje ɗon hiwatamara goɗɗo nata altawa maka wonɗa ɗo waɗa maka boni sa wawi famde nde yewtere an ɗo alhamdulillah sa wawi famde nder ɗo samina wa atana waɗi ko faalaɗa no mi wiiri noon mi yewtatama ko welay ma ko mi yewtete noon komi tañƴini ko no moƴƴanma bisimillah e wassalam jon noon arten noon e no mi inniri noon toɓɓe feƴƴude ɗen ɗo waɗanen ɓe taw du'a on haray noon en toriki Allah kala on tawɗo ino dogi soñjaka meɗen ka tawatam ɗo andi onon ɗo fof na jam woni ko itti on ton arɗon hewtuɗon e ɗe leyɗi ɗo yo Allah ittan en ande nden yo Allah waɗu ka hakkille meɗen heɓen gandal e faamu e pinal wonen ka leyɗe ɗo anditen ka iwɗen ɗon haray nangali tewtagol ko tawɗen en ɗo pullo fuuta woosi puti e tewtike ñebbe ƴawi siwtoyimo gongol en andu e yo Allah ittan en ɗi sariyaji waɗuɗi ɗo woɓɓe soñjo yo Allah addan en lamɓe yurmeteɓe waɗa ɗin sariyaji yurminoji enen doguɓe ɓen immi ari hewti ɗo wakkileɓe ɓen fop dogi bulle e bolle ha hewti ɗo ƴaaɓi ƴanɗe e kala ko anduɗon hino woodi soñjaji ha hewti ka leydi ɗo yo Allah waɗu ɓen ɗon on ɓe ñiiɓa ɓe lutta ɗo hara ɓe nattaka yo Allah waɗu arsike moɗon hala ko heewuɗo luttiɗon e makko ɗo Allah itta ɓe adduɓe ɗi sariyaji ɗo taw ko sariyaji waɗaɗi fiyon hoto yo Allah taw arsike moɗon on ɗo ko ɗuɗuɗo laaɓuɗo dagiɗo Allah hoyna kadi no hendorto ɗonmo kon duwa ɗon mari komi waɗanta en joni noon si a ammini e hoore ko amminɗa ko waɗol kadi sabu on nani jogoɗa jikku moƴƴo yandi mi jeejjima ko ɗum mi torima ñande non yawɗa ha hendiɗa deftere maɗa nden seeduɗa e kun laklari won nden ñande aray ko faalaɗa o ya waɗu kono tawo fannimanti wojja sukundu iwali ɗo fannimanti crise ji maɓɓe ɗi ɓe mari ɗin ɗo taw iwali wattu yila nani ɗa andi Canada ko ɓe inniri ɓe waɗi ɗi sariyaji ɗo ko tawɓe ɓen ari utilise systéme social maɓɓe yehi ñawdo yike woni e cuuɗi ɗi tawata ɓe ala yoɓude ɗon andi ko ɗum waɗi si ɓe ndaaro e facture on ɓe tawi yo hande kadi yoɓe salano yimɓe ɓen fus waɗa ɗon sina ɗum hande si a yi goɗɗo landike kaydi fi heɓugol visa hay addugol siɗɗo mum invita mo a Canada si ɓe salike ɗum koko tawata arɓe ɓen fop entre 2021 gibi covid iwi jaɓanaɓe ɓen ɗon heɓi visa natuɓe ɓen fop ɓe hammirali l'école yawɓe ɓen ko premiére année on tun janggoy mi natta noon e détail ji ɗo ha mi furñita goɗɗi ko kono anani a faami ko momma wolende ko wonu ka forum ma nani yo Allah ittani en andeji ɗin en fop danda en nattede kono wonen kadi ka forowo meɗen nani yande mi jeeji en joni noon arten noon e ko wiwɗen kon ɗi crise ji ɗo justement ɗi wolɗen ɗo fi muɗum e yi ko feƴƴi kon ɗo en andini e tenere nden wondema compagnie miniére ji wontirɗi sengo kola buy innama yo wonu ka cuuɗi taw golloɓe wota ɓe aro fi hon ɗon noon ko tawata kon ɓe ala heɓude carburant ko yoni ko tawata kon leydi maɓɓe ndi ɓe woni e nokkude ndin e ɗin zone ji ton ɓe naɓa ka port ɓe ala heɓude place ka ɗum tippine ka port ton kon ɗum no waɗi ɗum ɗon embouteillage no ka port kon ɗum no waɗi on embouteillage ko par ce que batoje ɗen wonde arde ƴetta leydi ndin kanje tigi ɗe mari probléme carburant ɗe mari probléme taxe ji iwgol ngol kadi woni iwde ton ɗe ara ɗe hewta ka port ɗon tigi si ɓe ari ɓe hewti kadi ka nder port ɗon ɓe ƴettindi leydi ɗon kandi tippinoyte ton Chine ma kandi tippinoyte to Russie kala kandi woni a naɓede di tippinoye ɓe wonɓe ƴettude tippina ndin leydi ɗon ɓe alandi e tippinde par ce que kamɓe kadi ko si ɓe tippini ɓe juɗa ndin leydi ɓe waɗa janɗe ɗe janɗe moƴƴine kala ko moƴƴinte yeeyoye
hande ɗo non fowno e piiro fowno e gere. Donc o yi cheminement ngol, o yi laawol ngol, o yi jurol ngol, o yi jolokowol ngol mi yewti on fi muɗum ngol. Mi fillito lagine économie muɗum on source principal on ko minji ɗin. Si wi minji ɗin ara carburant on kako ɗuma honno informatique o mi sikki dey première source première revenu on ko minji ɗin. Deuxième on mi sikki taxe ji port ji ɗin. Troisième man ɗuma honno compagnie pétrolière ji ɗin. Quatrième man compagnie téléphonie ji ɗin. Mi sikki dans l'ordre ko ni ɗi ardiri. Minji ɗin taxe et patente ji ɗin ko ɗum woni activité ji moɗo wona ɗi addirede ka sengo douane on. Troisièmement hydrocarbure. Quatrièmement ɗuma honno télécommunication ji ɗi mi yegiti. Cinquièmement mi sikki ko o ordre ɗo yehe. Jon non sengo min on source première addanowo laggine on mbuuɗi fewndo ɗo non impacti sabu ko tawata kon ɗin on boxit wona ɗo e yaltinede laggine ɗo hande ɗo alaka sodede moƴƴa dans le monde parce que sabu crise wonɗo e wadde Iran on sabu angal carburant on e sabu ko tawata Chine no wodi ka helni fewndo ala yarde ɗo. Jon non ko fewndo ɗo non CNRD kañum desidi waɗay ko woni e waɗude ɗo ko ɗum falama yetade musidɗo ko ɓe habbi ko hay moɗo yaho juuloygol ɗo no gasa si ɓe feƴƴini mamaya maɓɓe on kankan ka tawata hande ɗo tigoy crise arno wadde kankan hande ɗo tigari kankan no ukkodirama non kañum kadi balɗe feƴƴuɗe ɗo goy ɓe faala yade ɓe yaɓe waɗoya mamaya maɓɓe on kankan. Hiɗen anditi an 2023 kako 2024 ɓay ɓe wari Sadiba ɓe warno Sadiba ado ɓe immade ɓe yaha waɗoygol mamaya maɓɓe on kankan. Kono fiwata jama on andu ɗum bonna fet maɓɓe on ɓe andinano jama on ɓe waɗi ko ɓe waɗi ɗon ko ɓe yaw few feeto ngo waɗi ɓe arti ɓe inni o maayi ɓe inni kono mayde makko hay feƴƴi waɗugol maɓɓe mamaya on kankan. Awɗo kadi augmentation prix carburant on signanoma mi yetike o. Hiɗen andi tout le temps CNRD tuma waɗata en tanawoɓe accayɗe yeyɗe wedditiɗe wadde sama kala ɗen fijude. Andite nyande ɓe innonoɓe joƴƴini CNT on ɓe waɗimo kanko dansa président CNT on ɓe accuyɗe yeyɓe wiide woyɗe wadde ittere mone concert ittere mone on ko ton ɓe ɓe bugi en ko ɓe bugi ɗo kon tawa jama on ɗo yo wowlu e bonnere maɓɓe nen ko woni e tefude ko on immorto arta jama on kaka sama kala woni tout temps on méthode ɗon ɓe changeali mo mare no moƴƴa o vidéo an ɗo hande ɗo no sommes le 23 mai 2026 fewndo kam woni e wadde live an on ɗo il est 22h25 hande ɗo rete non ko moni e wolde ɗo ko CNRD ko habbi ko ha inne juulama ɓe bugo on non konko tawata kon ko ɗum ɗon non entrainata luttuɗi ɗin fof kañum kadi o andi mi yetnoke on ɗo hiɓe habbi ha examen ji ɗin feƴƴa kono crise on ka o fewdiɗo mois de juin si naatiɗo ɓe heɓali mbuuɗi ko maɓe wona obligé ɓeydugol prix carburant on hande kadi ara ko heddi ko examen ji ɗin si ɓe ɓeydi noon prix carburant on déjà crise de liquidité no woodi kamɓe bateau on e yiɗo affaire albayrak on ngu ñoogu ngu wonɗon e yiide ɗo fop no yalti hande ɗo e caniveau ji koko tawata kon albayrak acci arde waɗa collecte muɗum on albayrak noon ko on compagnie turque ɓe ko on kadi pays turque woni e jonnude woni e waɗude service on ka ɗuma ka central flottante mbuuɗi ka ɓe duwa ɗiɗo tatino kippuɓe port on kippuɓe albayrak ɗuma on wonno orduji ɗin e kippuɓe central on ɗiɗo tati noon ko ɗi mari en commun ko peyo nini ɓe négocidude e compagnie go ara o ƴettita port on juuɗe maɓɓe yafoɗolla hiɓe négocidude nini e compagnie ɓe ala mbuuɗi e dirka ka honduko ko konɗo yiide ɗo fof ko menace ɗi ɓone wadde à l'air komi falama wiwde musidɗo encore une fois haala an kan ko woota économise mbuuɗi ɗi jogiɗaɗi e hoore ko wonɗa économise ɗe mbuuɗi ɗin préparano choc wonɗo e arde o hebilano ngoddere wonde e arde hoɗɗo ma nden hebilo fi mayre on andi kon ɗum pikugol muusiri goɗɗo sino pikede on andi kon ɗum muusiri koko onti yiyata pikiron kon ko ɗum ɗon muusiri par ce que ɗo yayu si pikiron hiɗa reni mo marde haray no muusi ko anduɗa kon pikiron hino pikudema
kono si on tigi weddintinima to waɗi cuk itti a tawa e Musa ɗum ɗon ko pikir jon non ko on ɗum waɗata kañum kadi si tawi lowande nde maƴinte koko tawata kon kayre nde weddintinte woni anani tun no waɗa won ko ɗum maƴina e ma kono siɗa reeni ha iɗa andi fetta e joni si fetti e mawsatama moƴƴa ko ɗum mi faala e ƴettugal misal ɗo siɗa hebilaniɗa andi ko woni e arde ko si aroyi sonjirtama wasi a heblanaki fi muɗum hande ɗo mi ala yewtude fi o mascarade mo tawata a yiiɗo kono wattanto yila anda e yi o poste mo o neɗɗo ɗo waɗi ko inni la Chine ne serait jamais la première puissance mondiale. Ça c'est un sérieux problème pour l'humanité toute entière, en particulier l'Afrique. La jeunesse africaine consciente est prête à chercher la Chine d'Afrique car la présence chinoise en Afrique représente une menace politico-économique et la stabilité peut-être qu'on va l'instabilité, peut-être. Une menace, ok, politico-économique et la stabilité. Entre autres, la question sécuritaire, la croissance socio-économique, vive la France, vive l'Occident. Ɓeɗo ko partisan ɓe wonɓe dartade ɓe wonɓe wiide ɓen kamɓe ko ɓe panafricain ɓe fewndo ɗo ni o yi société ji chinoise ji innama yo accu activité ji muɗum ɗin sengo sigiri sengo kankan hotkineri ndin ton jon non ko chinois ɓen fewndo ɗo woni e sodude tigi leydi ndin ko ɓeɗo CNRD non communicanɓe muɗum ɓen ko ɓeɗo woni e ƴuppude hande loyru ko ɓeɗo hande ɓe woni e ƴuppude ko ɓeɗo ɓe woni hande ɗo e dartade kum faala wiwde CNRD hande woni tellement perdu dans leurs actions ɓe senidira hande ɗo allié e ko inete kon adversaire ɓe senidira ɓe anda hande ɗo ko hombo fellete ko hombo woni hande wallete ɓe anda ɓe senidira un peu partout ɓe jokki wano oɗo wonde ayiye mo atakude siɗɗo Mamadi o miñirawo makko jiwon inneteɗon ko honno ko Aisha Dumbuya wonde ayiye ko kanko rewni atakude wonde kadi ya yewtereji maɓɓe ɗin haray no wawi wasi awa ko chinois ɓe wonde kadi ya wawa ko français ɓen ɓe woni wallita ɓe anda fus e kaɓe jokki hiɓe wiide ɓe wadde ni campagne janngo mi aranayi en e ɗin ko ɓe woni wiide ɗon campagne fo e muɗum tun fi udditangol dambugal ngal o yi o photo ɗo o neɗɗo waɗaɗo ɗo mi ala yaltinde yeeso makko ngo kono comme par hasard hande ɗo kala wonɓe communicande CNRD ko wonɓe ƴettude ndu puutoru ɓorno en matière non de communication no wodi ko ɓeynata lethos pathos et logos on ethos pathos et logos no tawa e muɗum mbaadi ndi ɓorniɗa ndin ndeɗa wadde communication ko ɓeynata kon communication hino jokki ko wonɗa e wowlude kon an wonɗo e wowlude on no wonɗa e wowlirde non e mbaadi ɗi ɓornorɗa ndi hande ɗo non comme par hasard ɓe fop ɓe décidi ko ndu puutoru ɗo ɓe hikkinta yeeso fii trompugol on janngo non seulement mi heɗintinayo miɗo mari message jonnugol on position mo frappe on jogi par rapport e o mascarade maɓɓe mo ɓe fokkiti ɗo waɗugol fi on prépare moƴƴa heɓilo ɗon e yiltitoto noon ka taarika yewten kadi ko wonɗum noon sécouture waɗuno iwen ka taarika ka woɗɗuno yewten ko ganin ɗo tigi ko ɗum waɗi gibi ɓe fokkiti waɗugol gi mascarade wi maɓɓe gibi ka changement constitution maɓɓe konno ɓe yehi ɓe waɗiri campagne ɓay ɓe yehi ha ɓe yinni ɓe validi on constitution maɓɓe konno ɓe yehi ɓe waɗi présidence maɓɓe on hano ɓe yinniri ɓe laɓɓinimo ɗo ko homɓe noon ata yahanede ɗon e ko honno noon ɗo joni noon ɓe woni e faminirde on ɓe ƴetti yimɓe siɓɓe moɗon ɓe hikkini yeeso ko honno ɓe woni on e trompirde ɗum ko janngo ka live janngo waɗeten ɗum ɗon donc hara mi torike on moƴƴa janngo kadi are o live ɗo heɗitoron hakkil non seulement mi yeeto on position frappe on par ce que hande ɗo no sikkede wondema haray min fanki min acci joni feƴƴali fewndo ka tawata ɓe ngaɗiri ɗo no mi andirno on non ko homɓe finance no yawgol maɓɓe intérieur waɗa campagne o ko non kañum kadi min yetorto on ɗo combinaison mo ɓe waɗi on ko on ɗum woni jamfa kaɓe jamfa kan ko on ɗum woni woɓɓe maɓɓe ka ɓiƴa fiyo hikko ɗo yeeso si ɓe gayni non hendade ko ɓe hendoto kon kono noon ɓe yiltirto contre moɗon ko ɗum janngo waɗeten si Allah jaɓi haray noon sakkitoren yewtere nden ɗo waɗangol duwaɓe Sénégal ɓen
ɓen andi no gasa yiɗo image ji ɗin ka fabrique on Dakar ƴetti yiite ka tawata ɗon yimɓe africain ɓe buyno gollude e ndun suudu ndu tawata kala ko innete ñeñal no waɗede muɗum kala ko innete piiji yeeteɗi yimɓe buyi hari no heɓɓude nguure ɗon en yi président guinéenɓe ɓen ton sengo Fouta on inneteɓe ɓen monsieur Souleymane Bari commissaire kaɓe waɗi intervention kaɓe andini ton bononda buyi waɗi ko yiite huɓɓi e nder ndun suudu ɗon ndu sumi jonnon en ɗenɗo di e yimɓe wontirɓe ton musidɓe meɗen landagolɓe kon ɗum hara woni ko ɓe haton jini ɓe andini en taw kaɓe ɓuri haton jinde ko en waɗanɓe duwa e yiɗo ko woni feƴƴude kon hande Sénégal e yiɗo hankinɗo ka tawata président Diomaye Faye waɗi décret fi seedugol e premier ministre makko inneteɗon Ousmane Sonko ɗo noon miɗo reni Sonko wi moƴƴa eno waɗede fi muradu makko nun sengo Sénégal yimɓe tawnoɓe lagine ɓe wi kamɓe ɓe wolata hande kadi fi politique yimɓe wontirɓe lagine tawɓe ɓen piiji hawniɗi no feƴƴude lagine piiji hulɓiniɗe no feƴƴude lagine Aliou Bano ka kaso Fonike Menge no mutina Billo Baye no mutina Habib Marwani no mutina koko woni wadde lagine ɗo fof ɗen acciti ɗum ɗe yaade wolo en ko woni feƴƴude Sénégal simi innima fi Guinéenjo on hawnalan haray mi woli fenande kono simi innima an o pullo Fouta ɗo fiima si hawnale lan haray mi woli kadi fenande ɓurde mawnude fi hon ɗum mi faala e andu tum piiji ɗiɗi fi ko woni feƴƴude Sénégal ko ndeñande hari mi yetinoke ma minnuma tan yewtu fi affaire Sénégal on accen sénégalais ɓen yewta fi ko woni feƴƴude Sénégal ko miɗo andi kon ɗo mi wiiri ɗum ɗimmel muɗum noon ko mi faala ya faamu o mo wonɗa yiwde ɗo hande ɗa wolde fi muɗum Ousmane Sonko hiɗa andi ko naɓi CNRD investiture makko on fi kala le on tuma hari élection waɗaka sakko inni o woni légitime ɗon andi ko mbuuɗi ɗi ɓe ƴetti ɓe jonni ɓe kamɓe ɓe wallitiɓe campagne maɓɓe kanko tigi particulièrement Mabadi ƴetti mbuuɗi jonni mo harɗa andi ɗum mi fillito yewtere nden fiyanande moƴƴa pooɗa noppi e mayre je n'ai rien contre Ousmane Sonko mo welan mi moƴƴa sabu combativité mo waɗi on et je n'ai pas de regret mi ala droit jonnugol avis an e ko woni feƴƴude ton o yimi tino hunduko an e affaire Sénégal on ton kono mi faala ya andu kanko Ousmane Sonko mo moni yiide yimɓe hande no wiide no waɗande soutien par ce que haray o jamfike kaari ma kaari jamfike mo ma mo boni ma ɗum ɗo waɗi mi faala en ittu karahoji meɗen ɗin e fi affaire Sénégal on Mamadi o mo wonɗa yiide ɗo ɗaɓɓuno mbuuɗi wallitiɓe ton ko wallitoriɓe non kon ton hino tawa e muɗum hande o sa'i mo fewndiɗa ɗo e mum Sénégal no mari à peu près 4 millions de Guinéens fewndo on statistique waɗa hari population Guinéen non hino happa wonde makko ɓe million 14 joni noon million 12 sa senditi ɗum ɗon pecce tati ko million 4 hawrata Sénégal tun no ƴetti feccere wotere e nder ɗen pecce tati ka sengo adadu laamuji ɗin fof kadi no andi Sénégal wontirɗo Sénégal woy no wawi soñjude lagine no wawi déstabilisude lagine ko ɗum waɗi laamu Sékou si o wawali waɗude Guinéenɓe ɓen ko faala kon ko sabu leyɗe ɗiɗi Sénégal e Côte d'Ivoire o yako Houphouët-Boigny woni ton o yako Léopold Sédar Senghor e mum joni noon CNRD ɗo ka hebilagol maɓɓe fino ɓe wawa huɓidorade leydi ndin ɓe andi siko ɓe wawa huɓidade lagine ɓe ɓutta ɓe jooɗo ɓe waɗa laamu alkadara ko ma ɓe hendo Sénégal ɓe waɗa jungo ɗon ara goɗɗo wata arde jooɗo Sénégal wowla ɓe haala wona Sénégal prépare o ɗon ƴetta dagawal ferongal hewtoyaɓe a faami moƴƴa ko moni yewde ɗo kon finon yo ɗum ɗon laato CNRD ƴettuno mbuuɗi wallitiɓe kamɓe ɓen opposant ɓe on tuma wallitiɓe kañum kadi ɗum ɓe fokkitira laawol maɓɓe ɗin mbuuɗi ko jonnano ko kanko Ousmane Sonko sa yi o ari lagine o jaɓali critikugol ko woni e feƴƴude lagine kon wowla fi Fonike Menge en ko nanga kon ɓay journaliste on landike mo fi ɗum ɗon o inni kanko ko relation d'affaires addimo ɗon kono ka wonnole Sénégal opposant on tuma hari mo wallitade ɓe protéjude ɓe lanceur d'alerte ɓe mi sikki noon wonnoɓe on tuma Sénégal fop ko wonnoɓe wadde kadi alerte ji kono o wowlali fi ɓen ton o wallitiɓe pire hari ɓe fokkiti artirgol woɓɓe wonnoɓe Sénégal ton ɓe huuli yo ɓe nange natte lagine
si anga fama ɗum ɗo min mbiyatoma ɗum ɗon yo hande ɗo non ya nangu wowlugol fi on e ɗimmojo muɗum on seedi mi andi an joni a famali politique o min naali non Diomaye Faye waɗata ko boni ɓuri oɗa mi wowlali ɗum ɗon mi wali Diomaye Faye hande ɗo famotira e France pay non iɗen andi France ino famotiri e senirde ɗum ɗon on ça veut dire c'est que ça veut dire komi falma wiwde musidɗo wota diw mboddi ya waroygol mboddi hande ɗo siɗa mari ɗen doole yewtugol ko woni e feƴƴude Sénégal holla mettima ko woni e feƴƴude ton ko miɗo yiɗuno ya wowlu ko mettuma ko lagine sela ko woni e feƴƴude kon Sénégal e gite maɗa goy ko wondema Diomaye Faye e Sonko hollimo gite o ɓurimo iyoje an ko ɗum wonɗa yiide kono an ala yiide goɗɗi gono ton woɗɗi hawre nden hakkunde maɓɓe entre autres a yi'ali fewndo ɓe ittuno ambalo Guinée Bissau ɗo o yehi o fattoyi Sénégal ɗon ko mbo immino inni wondema ɓe raɗo mo ɓe yaltinamo ɗon an a rena ɗum ɗon min naali non goye bali ne pas sans reproche ye min nalma ɗo bali waɗali bonnereji mi yewtalima ɗum min naalima kanko Oumar Sissoko Embalo hari c'était le meilleur wala probléme mi yewtalima ɗum na ɗum woni e wolde komi falama to wiwde kanko Oumar Sissoko Embalo himo maridi lien e Macky Sall noon no maridi lien e Diomaye Faye si ɓayɓe landike mo ko honɗum naɓunomo toon woduno ko yewtuno ko honɗum woni relation mo maridi on e Diomaye Faye ɗum ɗon no welali woɓɓe gogoy ɗum weltinali fo ɓay noon ɗum weltinali fo mi faala ya yiw ɗum ɗon ko tawata weltinali fo ko ɗum ɗon mari komi yewta e maɗo mi ala juuti nde yewtere nde ɓuri kade juuti ɗo concentre ko woni e laggine kon kipo ko woni e laggune kon selu ko woni e feƴƴude Sénégal kon si ɓe waɗidiri ko ɓe waɗi to wo seluɓe kamɓe Sénégal ɓen ɓe gera ton siɗa mari non encre ɗa mari tan ko wowla fi ko woni e feƴƴude Sénégal ƴettuɗen doole ɗon gollitiraɗe laggine si tawi non an ko woni e feƴƴude laggine kon on mbima gite ɗen tawi ko ma yi'oya ko woni kon nokkugo ara e aari ka ɓeynuno ɗon accugol ngol bantangikin ka gite muɗum yahanalo jongol ka yitere oya sa acci bantankin ka yeeso ma a yeehi ittangol goɗɗo lojol wongol ngal ka yitere ma ko ara probléme no ɗon probléme janono jon noon artugol kamɓe ɓe Sénégal toriɓe en du'aji ɗin ɗo hande ka alhaali on fewndi ɗo kaɓe woni ɗon e ɗaɓɓude nguure maɓɓe si ɗon sumi état on tun nowonoɓe wallitade kono état on taw waɗali joni noon CNRD hande ɗo yeeyi ton no yaade wiyay no ɗaɓɓude no wallitoroɓe d'ailleurs candidat mo ɓe windi Sengo Afrique on ko mo ɓe wi ko ɗon ko iwi ko ɗum ɓe wi janngo noon mi artana en e hoore ɗum ɗon mi hollay noon supercherie o mi hollay noon tromperie mo ɓe woni en e wadde kono hande ɗo anden ɓe wonɓe ka fabrique ɗon ɓe tori en du'a jano noon iɓe tori en du'a on ko on ɗum koye Allah waɗu ɓe hettita nokkure nde haray en toriki Allah tawɗo on ko kanko woni jon ngalu jon doole jon laamu tawɗo on o jonnaygol laamu on mo faala o jattitana on mo faala ko kanko jonni Guinéen ɓen ndun suudu jonni ɓe teddungal yo taw ko kamɓe ɓuri ɗuɗude ka wiyete ka fabrique ɗon on Allah wiwɗon inna alladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila maadi yo artirɓe e nder ndun suudu kañum kadi ɓe wontita e nder mayru kañum kadi inna alladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila maad on artirɗo on nelaɗo Makka ɓawte ɓe yaltude ɗon artiri ɓe tawi ko ɓe kohoɓe yo artir Guinéen ɓen kañum kadi e nder ndun fuudu on fabrique ɗon ɓe hettita nder ɗon on ɓe gollita nder ɗon Allah tawɗo on ko kanko woni ka tagi en itti en ka leydi ko on kadi nattata en ka leydi ton tuma tawi wonki sortama e meɗen no wirno on minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra on Allah ruttowo ndum ɓandu ka leydi ton yo ruttuɓe kamɓe Guinéɓe ɓen e nder ndun suudu kañum kadi tawa ko ɓe kohoɓe yo Allah jonnituɓe nokkure nden jonnita ɓe ɓuri mayre kañum kadi e moƴƴude artirana ɓe kañum kadi arsikeji ɗin ɓuri ɗin ɗon kadi e ɗuɗude yo Allah fittanɓe gonɗi ɗin yo Allah hisin en on Allah hisinɗo on ko hisi kon fuu jonkisi on yo jonnumo Guinéen ɓe ɓen kaɓe woniri wo kaɓe woniri e hoore leydi Sénégal ndin yo Allah hiwɓe Guinéen jon ka woniri wo ka woniri e hoore windere nden yo Allah hisinmo Guinéen jon kadi ka woni wo yo Allah waɗumo e nunɗal waɗamo e peewal ya rabbal alamin
haray ko ɗo wonɗen e haaɗude kala noon tawɗo eno mari feere yo wallitoɓe ka sengo mbuuɗi na ɗum ɓe ɓuri landede ko du'aji ɗin ɗin ɗon noon en waɗiɗi en fokkintiniɗi en torike kañum kadi wonɓe ɓen ɗo fof yo waɗanɓe du'a go'o yoɓe hettu nokkure nden ɗiɗi yo Allah jonnitoɓe hakkeji maɓɓe ɗin yo Allah udditoɓe arsikeji ɗin aray Allah wonu ballo meɗen allahumma amin allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wassalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh en jonidiri rendez-vous janggo à 20h30 si Allah jaɓi kam expliquanta on ɗon ɓe candidat ɓe fokkituɓe ɗo wiwɓe ɓen hiɓe yaade ɗo o législative maɓɓe communal et communautaire maɓɓe ko on ɗum woni ŋakke ɗen ka sengo forme e ko on ɗum woni kadi ŋakke ɗen ka fond tigi tigi ko onno ɓe woni arirde ɓe trompira jama o ko onno kadi Sékou Touré waɗuno yiyon tawon ko waɗi hande kon hari waɗino hankin ko woni wadde hande ɗo kono wawi wadde janggo kadi assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh